Mayam Kurumjari Impact News ki Manung Mayam Tram Noksari 2023 May 3rd ki Lakipa Irang Kanglop Adigi Irang si Aduki Makha Satarak pada Kara Lepura Matunda Hokipa April Mangada Ministry of Home Affairs Sinduna Delhi da Kanglop Adigi Mihu Singh Paminanaba Mipama Mashinki Sinki Badu Mahi Yambia Damna Tongan Form Tangrakanda Halakipa Adusaluba Manipuri CSO Amuko Amati Folks ki Mihu Singh Miutarung Sabati Mama Yauri Atopa Maikaida Kuki Zo Council gi Makoigi Mihu Singh Yauba Timama Yaur Matunda Hariba Putorli ba proposal sing to Yanadi Nata Yani Yanadi Yadi Hydro Kuki Zo Council gi Mihu Singh Halakre sign to the Bidaduga Handak Narangsi Makoi Yauba Mihu Singh do Kuki Zo Miamna Taram na Okpa Duga Makoi Wafam da Fongdok Lagli Basi Makoina sign to the big Madam Si Yagi the Bahitari proposal Yagi the big Madam Si Madam Yampi Ministry of Home Affairs Putorli ba point taruktu Koi Pamde Kuki Miamgi Udugulaba Koi Apamadu Nati Having a single home Aduga Maduda Hatu Putorpa proposal do Ekoina Miangi Mihu Silaga Natraga Tungi Tungla Kuki Miangi Tunglam Chat Yeng Davida sign to Bungam we have the sing ba Tonga Don Crappy Hype Tariaduna Hadiba Daily talks to Makoina Yaki the Baduni Aduga Madu Yadabaduki Matakta Hadiba Yadabaduna Barakanda Makatana Kadam of him my own the Lakadori Sanakiba Paminakiba Saminakiba Unakiba Singatu Pistoki Hobani Hana Lobayabra Natragana Madu Karam my own the Proti Makata Firep Manipuri Miangi the Bakta Karam Firep Home Ministry na Loinana Hariba Maike and Mahitare Maite Miangi Firep Kari Wagadori Adana Daily talks why Kuki leaders disagree have a topic the current of the Penguski, the studio, the Langshin Bib say Hekana, Langshin Biboza, Dr. Dhanabir Laishram, Society, the Dhanabir Dhanabir Masamoxi, Amukogi, Mihutabo in a Haitare, Delhi, the Hariba, Pistok to give them the Saluba, Ozadi, Ozabu, Taranosaham, the Dugalona, May Dr. Chinglen Maisnam, Professor Economics, Manipuri University of Zanimzo, Taranoxedo Matai, Tangtang Langshin Biboza, Dr. Y. Premanada, Head, Department of Law, Manipuri University of Zat. Premanada su taram noksari. Ayah macam jawab Premanada han tham jagi wajah Dhanabir ki wari itu su lakani, aduh jawab Premanada hana opinion kutan longsari ni maduti. Mayam hari si aku atai ini hai benati. Aku ini miangi apa menatrika pam dah betul tongan tongan reaction tu thok tapi nanti. But Manipur miangi tunglam saki with Kuki people and mighty people pun namagi yang kanda. Wajah Dhanabir amadi atopa mioi tarum sahabat temsi Delhi di kita makta wari shanam condition amati yau terasa lehai tare adubu Kuki peoples ki timoi condition purga lai condition do purga lapadu condition do yana da batagi condition thamaga dum hantoki hai tare to makata moi na haiba reaction si mayam tore khudaki oiba thorang oibani na khoi Kuki jo miyam na yabangam loi habna singba wafam mayam thole hai tare to na makata na moi na hai si moi ngarang thokpa press note amada thamisi Third May the Koi separate way here, and then Amuhana may take a puller way Hibeki Wapum like Redana, Madu Ministry of Home Affairs that Madu I couldn't worry Shabi right like having a single home to money Mogi Hana Diglepa separate administration Hibeki Posina stay in Waraka the Maduna Han Laktagadi, Paminaba, Amutabak Minaba Sekoi, Yauri Hibeki, Mokuki Ki, Mogi leaders in your family. Miam the Karipa, we don't have the Hibedicum day, but I do my leaders in that were free, Malokibala Haitaredana. Tamzini from the Miangi Hutsilaga, Akogi Manipuri, Tampaki, Hyptare, Kamuko, the folks, and so Salubadu, Mahima Yandragasu, Salubasingi, first note was our way to people the a Papa Kontang is still on the Logonian highway of the Lay Adubu, Kuki Zo, Fifel Siter, Kuki leaders in my Kedi Madu, Sam the Sama reject of Home. Come on, Tambiri Ming see, Kambu Mana, condition Tamdana, Salubani, I'm a condition to Tamba, condition Tamba, so Mohala Kiba of Home. Come on, Tambi being here. Hujik Pokta Ojiki Santi Wari Saba Sadaba Adugi Aduma the Kupanarum Chico Aduna Tevita I reserve a Silage or Dido de Hijera. Hojiki see a coin newspaper get through the Impeki Paula Tenarisi Mogi Kuki Zo leader I Kandiko Kuki don't have for Joe don't have for animal High Haro Kasuki. I see Kangusina Moina San Tamangagi Tamangagi. Chana wari do Yadrisiki Magi core reasons any high amana unacceptability of the terms of the agreement high comma hija. Say terms of agreement I was a key agreement Makina Tiasing with the other Moi point Taruk to Niman Haisi, terms of condition do Maduma unacceptable way Tame Ani Subada
lack of genuine representation of the Maitai community hedna Yes. Maitai community gi oina represent tawnaba nati lai Legitimate oidi haibana sibo. legitimate oidi haina amaina adugi poni moina thamise ada hamada khoina haining isina moigi di very clear ni precondition thamgrabani aduga precondition dugi matangda wari sabada khoina tabada amukona kaina press conference tawada haibada folks na haibada madu kaim puthokte hai precondition du not surface at the time of wari sama tam du kaim ta tholokte precondition du adu precondition du adum precondition na num lehore adu wari dum chathare bako adu gi poni main lere ade mathang da khoina mo hiding isina sigi ani si yum pham waraga moina agreement du sign tawdana toibra haiba sisu big question ni ko haide moina haiba se khoina kaya thaja ganda bai tare moise ama ngang wadana ama ngangani tawdana ama tawni mapandana uhani manungdana ama tawni amai tawdana moisi ya pharak ta ba kang ne moise adaina khamada thoidokna moina ga haiba se khoi naina dana ga sumi sum de ga thoidokna ani mak am oiram da suyai moidi hana precondition du da ceasefire tawsi wari boba sai hostility du ceasefire tawsi duga madu chu tha taro mai adik chahi mai adui manung du da wari sabagi facilitation pibiro aduga khoi separate administration gi wari si takhai ji haibane moin haiba precondition du boba ada maina leiba potni na adugi potu di amata yarok trabani na adai du da dum walk out to gumni parliament da wari sanana opposition na pholong na dong khang de bill pass out dai da thokhi gumne ba ko aina khamada si thoidok na kasu ngak nai oide se khoi dum si tawrani se khoi khange dum moigi interest hap tawda ba wari im ta mo yaroi ba ko aduga khoina khali di thisu wider game plan amagi pot la khoi khang de ba ko haidi nahana khoina thengna bada yam haire ne mosai gi Kuki zo council gi KZC gi chairman sina di mani yang ngang se moi reception sida mai ngange ko tu kang su ngange du maruina ngasai gi Kuki zo council gi chairman sini yang kan thammi se mana aza aina khambada moina hai si si moina charge to tuna ti kanglup amasu madu represent tawse legitimate oibro oidaba si moina highway right leti si ma khangda do si di kanglu tun lepsa do ne halaka na khoi akhoi gi hoji ki thajariba amuko folks tu akhoi represent tawi tawte this moida leiti si sidan aina yam hiding deba si moina si maite represent tawi tawte do moi mathau na tiba si ma yam aina hiding de moi bu tawro bro live moi bu Kuki represent tawro bro si su dum question ni big question ne moi marta su sai gi Kuki zo council ga hai ba da topa sangstan amani lai do whether moi group si bu moi bu represent tawro bra zo unification jo loi ba hau da ngai ne amni da adu da moi bu represent taw jan te mai te gi di well organized ni khone sum mai te gi de khoi pangang na ba ne khoi gi stand ji di stand di chamane khoi mi masing yam jabe wani aduga organization masing yam ba ni adu su tawro se ha ga agenda am thojil lakane bu ko ane khamada moi question si yam na khoi nungai te aduga agreement ngasai gi yana siedana appeal ngakthane amana moi appeal taruk si ayamana kasu akai ba appeal dam te yaudi ko home affairs bi tham condition common ngakten taw do appeal to ba yada ba court kha yawi akhoi gi violence ki engage to ba tu osi kholosi appeal tawra si aduga maduda satharaga di madu action logsi hai har masida ko si masu thoidong appeal da kai ti si loan action logo do bani ade governor na sai gi mayam deposit to bo khotba gi potu madu akhoi appreciate to bo khotba yawi ko si sudum si appeal da kai ti si judum thingatra ga di action lobo yar bani lo di si ju ade gi di public ta awaba bayam leiba sina maram moduna akhoi gi route mayam se including national highway se hangdok si khoji free movement hai si aw si su appeal to be su da kari ti si ju lo da ya da pone dum shoot the site to kap thaga da bane ko da si ju kam to de yam sorman gre da khoi gi india government ja seng madi sibu agreement gi part de si di agreement to ngai da hana bu yana thok jare si di I think this is not a part of agreement gi part de da highway chalan ji appeal to we si ju government india ga pulaga ai kham ba si am nokning be agreement anyway to da le nokning ma te ko to hai khale ga di si agreement to gadi samaina moi aso history mo bi no puthro ko si yari pone ba mani adagi di kano tawre khoi government initiative loiba ko internet distress person sing ji mai mafam da hanjana ba khona mateng pangsi khosi kai si surum ka su kai ba akai bi yaude general ngaktani adagi development activities mayam sathaji hai su ka su akai ba leite
last ki sima khatang khoina kaino khangde mase masida haisi long term and a contentious issue haba long term su oiba contentious city mo yanadaba leibi issue mayamdu madu government kanona madu resolution purok naba minister of home affairs na thabak chathaba madu su akoi dialogue ka consultation community mayam tawra haiba ko ana sumaina moi taruk sine ba thamise ko ada se dum khana ba ya ba potiam yauri ada appeal ne tawba ya do po yam yauri sida ai ga haije gi do amka haije adu jana ta habiri ba yam phajaba haitare ko manipur gi CSO salary do legitimate oi de have moi lep ko do na ti haibe si lu do yausi haidi kangup tuna haije ga da bane akoi masen tawla jaga da poni akoi gi sum aina haise moi da han yadre ba sigi poche pukhala ni se moi di already pre plan ni separate message po to yok tamina moi di yadre bane ba yada to komai to yaro da gi se haidi ai decide han tawre ai masi sign tawroi masi gi work out tawrani masi dei thokhrani ma han lepe ga kamai to justify to ya ga dei room thira koi wari okay was a justification se still I doubt moi masa maksu si justification moi yaninga moi okay ai mathing da jamla jo da bi wafam jo ja Premanada ya marik sum haibadi mali kai no da koi moi le ka do na ti koi gi representative me chali ni mayam yara ga itare moi lefam thokte legitimate oi di do lefam thokte have ne do just condition thame moi hana yaro de bi wakhalu sina mang tharak dum lakre hai tare pose kamai thabi go ja unaro bi direct unaro re yam sang wari na taka su ojana akhoi ki masigi toksina ahan ba ngai sai tonga tonga ba scholars in de tum hainai sak khangna ba gum bani duga sigum initiate point am yaw daga wari sanam su yaro de no jawa kamai thabi go ja ta sembudi moi gi se mayam na sida uri ji ga am khini de kamai to ge da sigi lepise kot kenone khigi fox ne amukone adu ko komine ahumji 12 March da all secretary to unaraga ek misra ga moi lepne adi adi mamangdana 11 March tana sochampur da khigi Kuki jinga unaraga amutang sumaina unaji na Delhi da ahan boina famina ji na habje yanaraga lepaga lepine ba adi Manipur organization adu la uga na have jante ba ada kaunaraga all secretary ta wari sabadu adu organization du khakta ne ba moin invite torise adu hawbada hai amjana magi home department ma kai degi ek misrana have si this is the beginning road map ma yek pa hosi normal silak na ba adu jo ani khaidoi short term long term akhoi long term ga mai len de short term ke profile low profile adum laini aduga CSO moina hana invite to bujing duga pullaga wari sana basida magi yam phajai ji moigi lunch mamang sida moina Kuki na haining bangai loi haile adagi metei na mumadu sengtok sengjin tawnare adu metei na pambasu mu haire moina pambasu mu haire adugi hairi me amdu nearly pung trama thoide hoduna pung ama makhai dai boxi khanar matung da khoi lunch sab change lunch si sab lore ga tholok podne ba moina di si resolution adum hai the meeting deliberated on various short terms as well as long term issues relating to Manipur and adopted following resolution ina ada aduga sai resolution taruk si puthorp ne ba sida aina thamjaningi di now sigi lep khiba tarik sima moi yanaraga tawbani satkhiba chatabaduna amoigre adagi tawdabu moigi resolution da akhoi di he hobuga hayaba sida an inter community meeting habdu khoi between harga civil society do Kuki mate have do haignu akhoi na haigi basina among the civil societies of Manipur na koi Manipur ko na hai kamanoni lobby habni kamanoni lo leba mramdi akhoi adu da ju phong na dum hai Kuki jingju Manipuri Kuki adegi Manipuri naga Manipuri maitei pangana lei ni da aduna adumaina leibani na adugi dis chummeba akhoi na maitei represent tawde Manipur organization ma oin taweba aduga amuko maksi moinyam pame amuko pame maramdi Kuki gi market gi hobudi hona haido hairakre moigi minus point ni moigi khwaidagi ahaloi ba senior du nei hobuga Dr. Laishram lakpa ni ito lakpa yam nuai maramdi 1993 da naga Kuki khanaba kham gi bada lepke bisi makhoini even party khanaba more than 3 months sena mayum da handana honagi ba mini amoy gumbana santi gi smai wari sabjidi
yam pa mi ga na mui he ho bu do pada home di yam impressive oi ko ade di sumwari sanar bu sendok sin bu di yam tong na re adu di hiding dre adu bu yam lu ri si moi re kai gumba moi gi ha na pre condition khara tham gi badu mi si meeting da putho amadi adu ju khana ram ba ya ba moi di kai putho rak tre ba ada normal si lang na badi masana basically adum lambi thadok pa ade khulai lokhat pa ade di akhoi kano sing je kare ai tare masana tara le wa pham ne dare de na ha su loi thoi dana ai di free zone wo hen bu khulai lokhat ba zu loi ha loi thok le dana ada praja ga wari saramaga moi taseng thabak si tongbi mong manbra haibagi amadi mami tai ba kaino da whenever if we have such a very dialogue within a very short span of time and within a very few members ko sida yeng is the language is nothing you know magi kano sineba khoi kari tare akhoi nang thui ba amam is the kaim na te ba feelings sai tare na adu na ta magi kano se khoi gi kari tare magi body language body language is very important right live Kuki gi mi am du body language le mi home mi face ki mi mang body language ado khoi na smaina wari du se eng na sar ga le ni lu u re ba kari kari no khali je kai kai no nga je kai kai no toxin nei je ga je adagi di ani su bada ama haining is ne ke kai da ngai da Kuki na mai tai ga wari sa su mo wari sa su mo di ke no da sali ba khoi gi tim du yam na haije da ba ngak ni ko adu mak oresu akhoi gi mang da moi wari sa ba ngam moi di Kuki gi false narrative mi am 100% ne sigi ji mai tai ga famina di loi sengdok sin ni tong na ka da home ne am phajana realize to ba loi na mak se khadrak ngak ta ni minam bani ga si loi khange adna moi wari sa sani ngoi ba and as far as asai keno gi separate administration sina moi gi sina ta da khoi di upai lai train ngak ta na hai du adu jo khoi na he ho ga dum na thame ba separate administration gi di khansu khana gumji adu masi amona ju puthokum ji we have better to close this chapter because they have already their separate administration. See the Hilera committee, whatever the resolution taken by the assembly of the state, it cannot be passed without the consent of them. Chingi Hilera committee yaudena tongam bro 370 article is provision the yaud no. That means they have already separate administration never. And as far as development is concerned, ADC Autonomous District Council notice the ADC is powerful ni in comparison to Pasati as more powerful name. And Loinabaxi later come to the Ano Bama Hainabagi Kari Maram Legacy Moy Mariate. I Moigi argument Pam Neva. Ado Moidegi Moigi Saitegi Moy press conference adagi Facebook ta pangang budon amani dana adu di I mandli pangam de I ngani pangang ai dana aduga akhoi sigi puthorei point 6 hai masi hana ta preparation toro to bunte ba moi na ngangi ba khoi na ngangi ba say interaction and the reaction in between two groups ko adu matung da moi na draft tor ko pot amane ba ada akhoi na sum yeng kan da di sidi Manipuri miyam loi pa manga tarina akhoi da accept toy ba aduga sigi point tor si manung jida Kuki gi ni ko hai ba Kuki jo community gi magi interest si ama te yaudre ba aduna moi hogalaga chakhibam ti yaude loibabo loi lei loibo leiba da yam nungai tana moi loi lei aduga akhoi de dum thole moi de yam nungai tana lei ko aduna sida hogat pagam te yauna de da sida akhoi sida work out to bogi khot gi pang ne ko aduna KJC gi Kuki jo council gi moi taruk yoriba Jomi council moi ni pani sarse ada khoi dana am ko gi ahum aduga force gi ahum ni aduga kanona la amagadi kokomila amagadi mapan sudoini kokomi di mapan di ahum di lak nuai dong man di moi di ko adu moi ji kai leibno khangdre moi laktre adu pre condition leibedagi swai to bunin hai buduno oirmadi phai adu bu sida akhoi de discussion do oiro amoiro tongan panelist singna tongan organization singna si matang da phongdok no myam je yam phai de diversion views je it has always positive contention ko ana akhoi magna sida NRC puthokte na haibe akhoi na haibedi smai haiba NRC haidana yam na haiba akhoi na crux of the problem di ko si solution for kd we have to be in the process of D cube ko D3 say number 1 dictation toroba illegal immigrants me am say
number 2 da detention toraba, number 3 da matam char kan deportation toba. Once recently sangpa illegal immigrant naam se deportation bu loi tawra di Manipur di poppy gi su plantation gi su problem le roi reserve forest location bai su le roi adu ada demand su le roi maram di akhoi ngal lingai degi leiminar pa khoi sing se sidi yam keno we na thame awda akhoi gi argument da hoi mayam na hai ko moi di demand le khoi di demand le tena akhoi di boldly how degi yam phasna hai ba we have to protect idea of Manipur. Idea of Manipur is a geographical reality, historical reality, social reality do never, political reality do never. When idea of Manipur is geographical reality, I have the Akoi boundaries a notice boundary meam at a stake is mine Indiana the market to be a state given native. Akwigi political status 76 in Topala is the Paginativa. Sundra, Adakui economy from the very beginning of the young Bungalinga economy miamdo. Akwai import to umti out there. Akwai mapande amatalative. Akwai economic status se. Social status su symbiotic relationship le mineva. Pamdo ay ampasa haiba. Pamdo Pumaria is a meeting alternative. From the very beginning. Adagidi mera hoxum butorizi paginatina. Adagidi Nintem Kiton is royal peace say Chingi now after it togi there was a queen of Chatham Kumapa and Madu Charayam Togi de Santa Dimaras to them. I am important speaker. Idea of Manipur, yes. She protect obesity, Akway Tony, Aduga, see Kaido Kaizen give balkanization in Posidi, Akway from the very beginning yade. Nagagi demands say couldn't help us than sustain or lies never. At the Amora Musomosu, see why is them sang upon it. Yes, at the Aina Hainingidi, Aina Tamzaningidi, Aina Sum Uzabada, Ministry of Home Affairs, Mugi, Mike de Gigo. Aquatum Ponazu Kradum High, see is a political mileage lonaba, house the worries Havianaba, pest saving when at Obra Gaisu, Akuizu Kanda di Nateva, Akoyam and State Weber. Avda sigizina canarizina Kuki jo community ga aikhoiga sumpa khabar da kai da pangana bjimngamni maiga onjanaraga moina ngangba koina aningba moina soirak yaw da koina sengdokpa akoina akoigi ri soiba de ta yawdre maram da akoigi di 100% akoigi di salai ja su muatani dina moina 100% false negative ngatan dina ga adamasi Ministry of Home Affairs ki official me amduna aidi mois de ge chief secretary yawe adegi DGP kano se no DGP ta bada khoi gi assistant DGP ma yawe ko adegi notice ki IP ki director yawe adegi de atopa kano gi Home Affairs ki official sing se tarani thum du shi ba maning daga lere phami me amdo interest long tai ada moina yam interest labu da Akwena Kalaise, Sigi dialogue see confined to the high road made to Kataneba. See the first phase never. Even more resolutions that Moigia sing with the next time the April Kumada Amona Pamba in a Yawa. I did Matamajum Hamdra with Poneva. Pamki was very cosy for the Adubu, Hayang my taking Ataka or Gawari homeless Harzu. Are they cooking Ataka or Homewaris Harzu? Mona Sari Sari worried that. Hangbaya question Ama Amado Hangdo Hanjin Tonaraga Fazana Putarakpatuda Sumna Waya Lakpo Regadi Tazaninga Port Cradi Labor. Adubu Sigi resolution Tarukse Masimaxi Aquibo Tazadeva Sumaina Putorakanese. Avada Aina lasta Amakatang hire me a quick formal nate Mui Pulak under the Muigi Luena Pulak under the Haba Kuki is now in the Yaude. I have them. See, all these Nainaribazi, Ubiragadi, and Kanzabada, where is the coercive powers of the state? I have a question. Coercive powers is a cabinet, that is a power with force. Even though I didn't use these coercive powers today, even today now. I have the Moina, Noe, my town, the police officers got high body, the Haraga, at the Maintawi. Do that. Numitse, Akoyamna. Normal am the Sumyam Nuana Tolcre, Moigina, Yam Nuaita, Maxala Lehore. Azuda, Sigi, Sumaina, Moina, Aquisalam the Quisalam the Moi false native mamze, Nasiba, the face to face, Sengdo Nabagi,
aina mani akoi maitei na ngakta sinba meeting ma dena pangang ang dra mani da moi kuki gi sinba du moi na pangang ang dra mani da na pula kanda exchange tawn na ko matam du di thangani ga leitre nate asum chum da du di adum loi khangna re da na ko aduna aidi yamna phaba beginning ni na khale adubu keke aina khanjabada masi yamna sangna both short term and long term animaki ye kanduda low profile dagi khara maya yo profile high profile adagi meju civil society na taba tongan tongan sum torga moi permanent solution ma phase nine ngak tangi si namda bagi di kasunate amu hor kani dana se anyhow torga namda re khala se ba tha sai mari manga larga amu su hor kane ba ada pura permanent pisama lakna bagi moi hyphet study tawning bagi moi da wakhalon khradi laibadi ui aduna idi yam hena yamna kanada ba khongchati natabra okay mathang la chige maroina thamisi kanada ba khongchati natabra adubu moina haining ba somda delhi dana mahiram ba jana thambire aduga somda la kandana ma muhaiba makhoi miyam du ki bagera natraga moina kaida tobungam ki dabun ngamgi dabudunara hairisi yamna oidaba mati yaure maramni kayda moina hairiba narrative si representative si Manipur miyamgi maitei sing representative oi laparate oza masana su yari adubudi miyamgi damakta miyamgi maitei gi representative oi na sapnati haibati oza su yari but saida hana mifam phaminaraga na wari chanaraga lay tawgiba nati khudak ki oiba phamina bani haibaduni adubu phamina moina haibada lamba su oramba yai puthoi proposal ju khudak puthorpani oza na haibiri dana hana plan dawdi nati adu plan mo yadebni haibni aduga moi gi bu invite toroga phamna ba korok pasi bamangda round of talks laigre su jampur laigre as well as infal su dum laigre hai tare aduna moina hekta hairak badudi lali adubu hekta haining badum hairabra moina hairi si thajin ngai oi di aduni krai de thajadori moina krai boida delhi dana mangangam ba makhoi gi prajai martana mangang ba wafam ju tholok pra haibsini oja Chinglen kamai ubi ojana ju wari bati am thambire adubu prefer da moina tholok ngana minister moina tholok pa wa duni warol duni ojana sa oja praban thamigi do poina ni yaure sini separate minister matang da ma aduga maitei miyanga mona saida punbai wafam yaudi habna sing wale aduga masaida paper gi wafam da su mayam tholai da wafam sing si adupu ojana tammi bo wafam sigadi totally onare haitare aduga kana gumna sa haini moi ji terrorist ki thong jiri da makhoi taruk yam tamtin min khiti ta hakiba tongan tongan wafam sing da maitei sing adu micham ni ko hat khrise khulai pai masin thengai na te aduna terrorist ki thong ni kana gumna haini terrorist ka khoi wari chakadu marum karigino habna sing ba narratives tholok tab dinate adu ojana su yam clearly hajari khoi miyam gi legitimate oina pu banatra khasoi khoi CSO moina initiative lawru bani beginning ni haibo hon thamire oja ka bai mi ka thamja aiditi mamang da su dum thamjagre si khoi wari sa bahudri si warming up makhala mani aina ngarang su tum hajaidan sanaroi sing apagi field da kawraga unabaduni play howdri changdri adugi warming up stage na warming up stage da karamba thakta lege haidu madumadi khoi chroppa khoi ji kham ngam ni natra masai da ina maning sangai khoi gi stalin jim yam hatpa nena yam na kanna khoi gi masi magi map ta lebe sing yam tin ngang base masdei da crucial se magi matung lapa crucial se masina su ngang adai khoi gi tung da phamba magi delegate ama haita aduna haide nang ju stalin hi de kem ka ngam de na ko aduna haide stalin si rakanda khoi mai mak ta nang su ngang mani mai hi de nang tu min le na aduna meeting du da khoi gi ozigi hainari wa phom ozigi puthorei ba sing du amata panbai wa ozigi uja dhanbir su haire yaude meeting du thoro go na thamba wa phom ne lunch matu tham mane habne boza let's go to this yes okay aduna aina hajaning idi meeting dugi manu du da yaning da ba mayam ji pajana khoi thamakanda oziki dugi hade maitei represent to bonete hari du adu orgadi hana meeting du yawra maroi ba hadi adugi matang da di khoi Premanada jam thamgre magi locus stand dai atopa kanana lakati gi dudi mone lefam thokte si di legal gi kano to su locus stand dai hari jene ba aduga oju za thami zai bigre si yauri ba lup sing sing makta koi amuko di from the very beginning makoi Manipur da lei ba koi yeru fruit mayam na koi lusing boy ni yorki ba amuko hari ba posi koi fruit amuka ki magi contribution te ba madu da I mayam yaw hrabani madu da makoi gi kathop gi de puramak si yaw hrakanda madu mai na koi lakki ba amane ba amuko se matam hadi amuko hai ba posi bo masad yaw jar kar amane
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯞꯇ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ positive response ama lakane hai pe wakhal ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯊꯥꯖꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯗꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯦꯁ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯁꯦꯟ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯇꯨꯗꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯆꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯇꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯇꯨ ꯂꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯦ ꯕꯔꯃꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯆꯪꯍꯜꯂ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯩ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯧꯗꯅ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯍꯜꯂꯦ ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯍꯟꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯥ ꯇꯔꯦꯠꯇ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯁ 7 ꯃꯟꯊꯁꯗꯩꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ 2,000 ꯔꯣꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯝꯇ ꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯚꯦꯇꯔꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ UK ꯌꯥꯎꯔꯦ USA ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯐꯣꯔꯝꯁ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯕꯨ ꯄꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯊꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯪꯅꯔꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯝ 500ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ 1000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯡꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯀꯂꯥꯗꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯄꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯗꯤ ꯅꯥꯀꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯒꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯇꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯃꯛꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯊꯥꯖꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ
कांगलुक की थाक यानगद वाफम सिंह पुथोक्ति है इसी प्रपोजल सिदा मोने पुथोक प्रपोजल तरुक सिदा अदुना कांगलुक की थाक यानगद प्रपोजल पुथोक्त नंबर मोरगा यादबनी कायना हाइबा वाफम मा ngran si moi fresh note fresh release da thadore hai tare aduna masigum basi tasing moina hari mayam da khoina sum tare dai khoi media khoi pa sum tare ga di madu false narrative am sakhitra adai da ja haining da sai ja sprewana haining de hai jalak pa game plan ma man ba film ma heta lapra hai bo no ja tendang swai da kari ja offin kai lebe akoina tv ga remote ka se masagi punna chanmin ga di phaba tv nga ta la ga remote ne le hor ga di am lui ba remote ne le hor ga di aduka songi chali ba am ko na chingba fox ching chali tu di animak tu na chat pa warep lo ngam ba gi thak ta chali ne ban di manipur ki myam gi interest tu khalaga chat ki bane natra ko ka dong de compromise to roi ni na songi di adu gi thak tu lai gibra lai tabra hi ko de dum khange meeting manung da di akoi gi sigi tomri ba manung sta di ngasagi ta da lai thoraga ngasagi akoi gi thora kan da ngasagi mu atai tai myam ai di ai nu jing sa hi gi yam ro warep si krai de gi lo ino hai se hadi warep si de influence masi mapan gi pot jawbra manung gi pot jawbra atai tegi bayam gi jawbra achoma factor am laibra kai si bu ne ko ne geopolitics geoeconomics kai na ko ne hainer iba pot mayam se aduna adai du dani madu do yam conflicting oi ba pot report mayam us lak pase masi su sigi environment si akoi think globally ek locally have se masi akoi khangam sange aduna ina aroi boina ahan bi first round se thamjani badi akoi gi bharat ki prime minister oiramba Pranab Mukherjee na hai ba aina sidu ham toin hajak reko mana 3D appeal hai se noi akogi magi platform du su assembly ha ba parliament state da akogi mihu sing sidi na akogi chap chap debate to bagi adui mafam du sini aduna 3D appeal di noi discussion da yaw participate in the discussion D1 D2 aduga accept respect dissent views respect ha ba dissent views no di gelakpa do nang ikai khumno ba aduga then you take your own decision hari ne aduna yamna tangai fata bada at least akogi debate tongna ba maduda akogi argue for and against tongna ba masidi yam thuk dai aduga dissent views akogi yaning da bahar padu madu kai khumna ta ba aduga lorina madugi discussion tor matung da dissent views longna matung da warep ama akogi maduna kana ga da warep ama lobududi madudi no gi na thongni haidna ma haibase aduna akogi one sided one way da akogi sum chakidana sum leiragadi aduragadi endless hoidoine ana dialogue aisi khwadi wang ba thaki madugi political gi adugi diplomacy duni aduna dialogue tawduna sigi sigi dum continue to yaroi masigi mayam thorkini adu hojik thorpa hore jo jathami su mayam haira ya men haijaning de dialogue ke process to ge manung sadi phanayam haira ga su ngasagi akogi sum madu dum lehone ba aduga utang point utang di panjau ge aina paning ba mana masi paning si kaino da akogi kaino se 19 akogi 81 se masi khongjom lan gi mamang ne ngatra ko khongjom lan gi mamang da Manipur da moina 1991 oidina to 1981 khongjom lan mamang ni yes khongjom lan gi mamang da Manipur da khunda da na lerama ba adumba Kuki gi martigi khunda da lerama ba aduga koi missing je tribal gi martra moi 30% gi matang ne adu apuna missing da gi na moi se 11 gi 12% boki maya gi chang ji lai ne matam se da hairi ba sigi sina sum samdarak tana ani ngrang su panjai 1951 da kogi Manipuri gi paiti se paiti Manipuri natra Manipuri paiti se masi 10,672 laiba aduga Manipuri thadung se 44,976 45,000 chang laiba 1951 da hairi ba singsi Manipur si maramdamni mama lebak ni adigi akoi se Manipuri ni ko na moi sidi lori khalam dori ne sigi voice se masi kanana represent tori ge haiba asigi question su lakani ba aduna ina first round sigi aro boina muktanga haining basi sumba ko gi voiceless ma'am gi voice se masi thorpasi su sujoi choidna dialogue si ko gi ahan bagi oina kangai si thenar ga su masi gi continue tawna salaba adu ragadi face to face unaragadi masi gi haining ba ngani ma ma'am je ningtam na haina base masi ko gi fact figures evidence yaudri yar oidori ne bana si ko ozasing dadi masi yamaroi koina sato unamutam da su masi am doi thoko poni aduna si agi si beginning amane adu masi warming of stage ni aduna masi aidi adum afa khungthang ne thamjai